hayi phuma Mahlalela. Phuma Mahlalela, phuma sicela isikhathi. Phuma. Isikhathi sesiside. Lishona njani? Sitshonile njani? Ukuchisa. Yeah, kuyachisa kakhulu. Kuyachisa. Hayi. Sengibuyile baba, ngisadinga ukuchisa ngokuthini. Sengizokulethela umfazi. Sengizokulethela umfazi. Umfazi wani mama? uMancube. Ngalikhuza Ngalikhuza kangaki? Mandlovu sihlangane lani. Nihlangane lani nihamba lobabili. Beliphuma lapha eliphume khona Mahlalela. Sikhulume ngani? Khona belikhuluma ngakho. Ukuze mambijana mbo manini. Ngitheni kuwe Mandlovu? Ubuza ibhasikili. Uthi angibonanga yini ibhasikili? Right mama. uMancu uhlangana phe ngoMancu ngimbone siyenkuni ngahlala imbabuzi ngibona uMancu la ngabona uMandlovu la belandela. Lalela ke Mahlalela. Ngoba belikhuza kangaki? Lisikhuza ngani mama? Ukuthi alike lichiyana. Angikhambi lo Mancu mina. Lihambe lonke libudi lidinga ibhasikili. Yanje nje. Angiyathi ukuthi phela uzabe ehamba incedisa wonke umuntu ukudinga ibhasikili. Ibhasikili. Kathi khulunywa ngebhasikili kathi ukuhamba nje vele khona la. Ngani? Ngizokwenza kulo msindo le. Ngikathi ibhasikili lami ke. Kathi manje vana ndide. Ngizwe likhuluma ngebhasikili. Ibhasikili lami ke. Kathi singithola amabhuku lapha ngimhlangano kudala bemfonela senze ngabe senze ngisiba late kathi. Hayi ibhasikili ibule ngokuthi ngifana kangathi. Kathi ungaboleka umuntu mina phela ngisothi awudaba yini phela ku. Ukuhamba kathi lithi ukuhamba njani lini? Yeyi mina ngizomlethela umfazi kwebhasikili ngikudinga. Mina ngikhuluma ngebhasikili. Yikho phela manje phela phela. Ngiza kuma njani mina yami indaba ikhulunywe emuva kuyenza la. Mahlalela. Ngifuna ukuhamba mina. Right mama, ngicela ukuthi Mandevana buya ngapha sikhulume. Mina ngifuna ibhasikili lami ukukhuluma kade singakhuluma manje abona khathesi mandisengichisela. Yiko uza kuqandisa nangu. Ngichisela uzaqandisa. Mina ngifuna ibhasikili lami. Uzasala khona ngicela uthule Mancube. Le problem manje kodwa silohlupho. Okay mama Mandevana, uma usilenje lapha sengenzela i-crossfire. Zona ngikutshela. Mina akamfiki nge-crossfire. Akula crossfire lapha engiyenzile. Umambija sengenzela i-crossfire sengikhulumela amanga. Uthi yena mina bendomancu. Hayi, mina ngilibonile. Bebengaphi khona Bephuma ezihlahleni. Besithi badingani? Ibhasikili. Mina kangikhulumi manga namba lithi nabo mama lithi bethi ibhasikili labo mina ngithi badinga ibhasikili. Kunika ibhasikili lami namuhla. So ibhasikili lati lidingwa ngelamba. Hayi zwana Mandevana. Kunika namuhla ibhasikili lami. Belidinga liphi ibhasikili? Izwana phela Mandevana ngizama ukuthi ibhasikili lakho liyabuya Mandevana. Mina asizange sakhuluma ukuthi uzaqala uninike omunye umuntu uthe wena uqeda ukusebenzisa ibhasikili. Yikho phela ngisebenzisa ibhasikili labo mama laba bahamba ngendaba zakho. Lizasala lisadika ke ibhasikili yikho phela ukukhuluma ya mama. Lizasala lisadika ibhasikili. Ibhasikili la lenda bekhulunywa ibuya kuwe. Yikho ukukhuluma phela mama zona asenze into ehambayo. Ayihambe sibona. uMancu akuzange ngihlangana noMancu. Uyenzeni? uMancu behamba landelana lo belandelana vele kulaleli indaba ngehamba ngedwa. So lapho uzofaka ukuthi uchitha umuzi kaMancu. Wenza ukhansela sefika abahlalela nani. Ukhansela sesewafika kathi ekuchitheni uhamba emagangeni ukukhuluma nabantu mina funa ngizenzela. ubudinga nesiqwini. Unambijana kathi sizenzela imisebenzi yangikhaya yenelo umalukazana. Umalukazana somele ukuthi ngitshayele ikhanda kathi. Lizakuthala iphinde likuthulise. Lithi umalukazana lo unjani? Bebese kuqhubeka Mandevana indoda zwana ungababasi ngasasi. Mina usembabazi lokwami ke right. Angithuthi ngababasi lokho. Sembabazi lokwami Uright. Mandevana yamlinga. Kuyiwani? Ibhasikili angisengakuthi uthi ngababazi lokho sembabazi lokwami ke right ibhasikili yamlinga. Lizasotha out nami sotha out okwami ukuthi nangu sala ngiyakuchiyela ngumfazi nangu. Umchiye nambijana